Chronicle ni na bung som le li kumpipa asa in Ethiopia te azo huchin abija bel apipu te kyang a ai mu a David khopia avui wa asikin atapa asa in vai ahom ta a avai hom sung in agam u kum som galmuang in a om hi asa in topa apathian mit mu in thil hoi le thil dik a hi gi ge hi gamdang pathian te mai tam le mun sang te alamang a suang phu te a hi chima asera song te aphu khi zudate topa apipu te upathian zong ding le adan le athupyak zui ding in athu apia hi huan zudate khwating tenga mun sang te le milim te alamang veka ama anuai a agam agal muang in a om hi zuda gama kul nei khopi te abola gam gal muang in a om a huai kumte in kidona ani ke topan galmon na apyak zekin zudate kyanga hiai khwate bol pha noni e kul in le hang in sang te kul kong khak te akal na te bol ni topa ipathian in izon tak zia kun gam inwai wa ahong omta ahi ama izong wa aman kilchi ningchi a galmuang a omna hon peta ahi achi hi huchin abol hoiwa alam zangzel ta uhi asa in juda mi lum le tei toy mi sepai nuai thum anei a Benjamin mi phole thaljang mi nuai ni le singyat hiai ting mi hat hang san vek a hi u hi huan Ethiopia mi zira sepai makta duai khat le kang talai zathum to ama o swalding in ahong kwan a merisa ahong tung hi huchi in aswalding in asa awakwana merisa a zefatha phaizanga akiphal uhi asa in topa apathiana sama topa kyalo ngal mi hat tak khat a hat lo panpi a om ke a o topa kapathian u hon panpi ve nang hon muang in namin in hiai mi pi te kahong swal uhi o topa kapathianu nahia mi hing in nang hon zo ke u hen achi hi huchin topan asale zudate ma a Ethiopia mi te aswala Ethiopia mi te atai kek ta uhi asale heuteten gerar tan in adelwa Ethiopia mi te asi matam ma jakun apang thei ke wa topa le asipai te ma a awalel sak ina omta wa galak tampi alau hi gerar kim a khwateng teng aswalwa topa launa atung wa a om a khwateng teng alokwa galak atam ngial hi ganpu ten puanin te leng aswalwa belam le sangong sautam pi aholwa Jerusalem apainon ta uhi